ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitingin. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pantay mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Channel HBO Hari Bukros Original Number 1. You are listening to Channel HBO, the one and only Ilocano hit makers in the Philippines. Karakay amin adungdunge kinagbibuya iti Channel HBO. Kaya't milaeng nga idanon itin kam pinagyaman, nalaos a panagyaman, ngarod karakay amin nga sapada. Agdiyos kam unay tagina, agtultuloy kuma itin kay parang suporta iti Channel HBO. Namnamaeng nyo gagayem kinakabsat na adupay digitin kay padaanan nga programa dito'y Channel HBO Philippines. From the pearl of the Orient Sea, a world-renowned show has come. The one and only Ilocano hit makers in the Philippines. Harry Bukros, original, Tat-Tac #1. A world-class variety show, the best live streaming in the North. Your choice of happiness through our loving sponsors, data sharers and love of your friends, including good commentators. That Bukros show, Harry hurry up, Kantak para Kenka, hep hep Harry, HBO newscasting. Kingdom of talents, home of Ilocanja celebrities. This is Harry Bukros original, the happiest online variety show in the North. That Bukros show, Harry hurry up, Kantak para Kenka, hep hep Harry, HBO newscasting. This is Harry Bukros original, the happiest online variety show in the North. This is Harry Bukros original, the happiest online
Saan ta pagbalin ang nakabagsang kasat ken ka? Saan ta pagbalin ang nakabagsang kasat ken ka? Saan ta pagbalin ang nakabagsang kasat ken ka? Damot nakita, nagayat akong kenta. Impadlaw ko kay tirik na, ngem naatap ka. Ngemiginta na amak, di ka gagapuna. Nasaanin ang mabalik, tada nagikot ken ka. Naupay tirik na, nagkeltay niragsak. Damok tinagayat, panagnatdak sang gasak. Amok apakaunsak,
Lupay na sa Yanday to'y tirumbeng Amok adakes Intaararan din Tsak may turet pa'y Nga inak puyaen Panagluana Kapukan niyak laeng Jak main tun nga sa tilak aming tun Kapunak yan aminulog ko Aktunin nagbalinat anaro ko Nagpaatipin isaan ko ang bukbuk ko Jak main tun nga sa tilak aming tun Kapunak yan aminulog ko Aktunin nagbalinat anaro ko Nagpaatipin isaan ko ang bukbuk ko Matmatanda Nuwan ya't nagpanaga Kaput ulpi daytaya Malmes pusok tila dingi Taing kalang na Jakamot nagkuranga Jakamot nagkabasula Ako'y biyak ko Apinang namnaman na Kawaw nga ayat mo Apay-apay ang ginulibang Na ito'y puso Amo ti Diyos no kasano Pateg mo kanya Itilaksi Panangipatek ko ken ka Binaybayan na Kinagulip, kinaranggas Kinaulpit, kinadamsa
Hello! Good evening, Pilipinas! Good morning, Metita! USA! Apo nasa pa nga nakatutok kita taniya, Kuya Carlito, bumanglag. Kinate, Violeta bumanglag, bumuya nakpasit, rumar naginak agatang ti. Traders. Joe, tote bag. Yes! Sa tapay taniya, Bugayong. Apo, dato yan. Ferdinand, Sir Ferdinand Bagindok, Sir Capel Ever. Kumay kayo! Aldawan! Obsotan yun! Obsotan mon! Besi Josephine Birues. Naimas tikipik. Naimas tikipik kinata. Namilimak nga binugwan. Oray, gaya manak ng digos. Salpak. Bugo-bugo-latan, hugas-hugas-latan. Kaya yung kasawang manche. Bisik-bisik-latan. Kita nyo di, nakalaplap sa nga din men sinatakas na Barbidal. Among tingin na po doon na, kapag naabay nga si Mampet ni Danong, ginudwa lang yung timbat pinagdigos ko, basta makasyawer. Okay, tikantak para kan kakita may dumanon kada kayo amin nga sa ngapada, mangliliwang mangragragsak, mangipay, tinadumado mga sunata. Kita sapay kumataan di ngayon na kami, oray no, 1.5 hours kam lang. Yes, daman, ada dito ni Ate Josephine Ruiz, agkat-katawa manin. Sabay, Yes, hello, Ate Josephine Ruiz. Timba nga pa nagbuybuy, amit at tangarabi. Siguro di na kami nga tamit maangot. When Charis. no naimas tikipik, naimas man kan Josephine. Anat makunam, siya sinde. Yes, Ate, gusto na unay ko na. Wen, isap sa bayo ti request man, basi itata guys, kada 1.5 hours kam lang. Aman, kapanan ta guminat kuryente, guminat tigas. Anong favorite color mo, Mang Debiang? Blue, green, pink, o purple? White. White. Si Kamay, anat kahit mga kulay. Purple, blue, pink. Purple. Si Tita Menchi. Actually, tipang bonito talaga white. Ken Royal Ay, Blue. gabot ating bagam kit white. Bike, dua kayo nga white. Ah. Shacket blue. Di ka di, Tito Carlito, nakita dyan, ginatang mukit awan kulay white. Awan bagong Tita Menchi, kaya dati de Ano, tebag? Tebag? Kay tote bag. Why, Kay Trader's Joe. Basta, Ang damit white na. Hako, White combination. nubado. White. Yan nubag. Tsaka iti white na alis tumarugin. Alis to alis to nga marugitan ko na ate. May mayat matlaag no tay, ti kulay na blue, black kasya eh. Hindi narigat na marugitan. Yes, Madama drive from work ko na niya kasamang Josephine Birwis. Bye, have fun guys ko namin. Dede Kuya Carlito. Pagparang milang pagparang milang talaw ka mo ton. Anong ano tamuton? Ay, charot. Wala ko rin na papanama. Thank you. No other than Ate Linda Sagosyo. Alright. And of course, the loving couple, Daddy Violeta and Carlito Bumanglag. Yahoo! From USA. Yes, of course, kay Mama Rose Agustin. Canada. Kay Sir Jem Romy. From USA. Mama Lady of HBO. From HBO. Our precious Wonder Woman, Mama Merlinda Balusichi. From USA. And no other lady in white, that damit lady in red. Marmar na, dagitat HBO kasamang Menche. Ken, kasamet ka ni Sir Willie Husto ken Ma'am Rose Husto. From USA. Yes. Ken, kita ibagbagada nga sirena ka no, ni Manang Mona Lisa Ugot. And of course, special thanks to Tita Adoracion Galisa, kasamet kay Tita Rosita Basilio, Madam Juanita Jacinto, the three beautiful Ganotisi sisters, si Madam Vicky Ganotisi Balbas, Tita Cynthia Ganotisi Avila, kasamet kay ni Madam Letty Pajarillo, and of course, our Cumas King, Sir Alfredo Balbas Jr. Ken, kita Star Senders tayo. Of course, Yahoo! Kas ni Ma'am- kumagay ni Ate Cynthia ka si Avila, Madam Vilma Resurrección de Los Santos, ni Ate Teresa Valderrama Pelarta, Tito Carlito and Tita Violeta Bumanglag, and kita ang tapo ka, nga ni Irene Mabanag.
Kaya no, of course, nagitay mangisaksakit. Nagitay naayat nga kumkomento iti Hari Bukros Original ada dita ni Ate Monique Padilla, Ate April Barbosa, kasama kini Madam Jennifer Yanyo Agduana, kasama kini Tita Clara Kawini Dados kini Mother Mariabel Reyes Ramos. And of course, hello Tita Esteres Fetalvero, kasama kini Madam Tita Adapay Zoe Rose Aguilar. Adapay ano ko ni ay idolan tayong Mercedito. Yes, sir. Mercedito. Submarine kasama kini Anyer Bugan niyo. Hello kay ka, sir. Ano ano ko YR na? Sika kwa an bugayong. NYR. Ha? NYR Bugay. Oh, Anyer bugan yung Anya? Ano pronunciation na mga ron? Anir. 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 Ben, Narigat Anir. nga basahin de. Di nga minaga. Mao iso nga bugay yung latan. Happy ay good evening. Kunamit ni Sir Ferdinand Bagito ni Ate Bebelin Doronyo. Up guys! Tapnong kumansyon kami matan. Kaya may da kayo irokno yan. Di na dumaduma nga sonata. Pagugusto yo. Aglalo ka tagiti music lover. Di nga may kasamang menjay. Yes, request kay Lata po. Kino kaya may kantain akit. Si aayat kami mangisagot kada kayo. Ala. Hintay man nga rod. Kumadag-kudag tata. Abay, tayman ko Playboy ti kalsada. Sika kasama Mike. Balsi-balsi tayo man tata. At tarayan na. Kumayan, dati mo na nga sanata. Makita tipoy oong ni Divya. Nagsiksita talaga ate Benchea. Ala, i-enjoy ko dito. Alright. Doon wala na may paspas na palikod ko na. Panturo ko sa sapayan. Okay, sumala tayo guys. Para ka tayo ni Playboy, tikal kalsada. Nuday di ayat kumanong tay kamkamang Tiyak maikari aadaag aging kuwan Uray na sa web aglulong Tinakmaan nilang nunagin na Nasasamin na sa sarila Tadyak kaya tagtuok yan ka Tinudi na Yuhuu! Ano ba di flavor? Nakakarubak na ba? Interedan, ada asawa na na ba? Kasama, Giuseppe. Daday-day ayat kumanong tay kamkamang Tiyak maikari taadan agdaging kuwan Oren sa web anapon no katyak no bay lapatjen Taamok magang angaw ka Uray no ikarim Amin pintuwen Uray no ikarim Ay agsingsing bet ka Kas ano ngamin Manong maayaten Kakyat awag dakin ka Playboy di kalsada Dinagmaan nilang manangin na Nasasamin na sarita Nadyak kaya nagtugin ka Nadyak tugin nga aglulwa Dinagmaan nilang manangin na Nasasamin na sarita Nadyak kaya nagtugin ka Yan o di na Dinagmaan nilang manangin na Nasasamin na sarita Nadyak kaya nagtugin ka Nadyak tugin nga aglulwa Dinagmaan nilang manangin na Nasasamin na sarita Nadyak kaya nagtugin ka Yan o di na
Marta Yolanda Kawambe. Alright. Yes, may sabay nga masalaan para kada ito yung nakatutok na tayo iti programa iti kantak para kenka. Siyang puti ang kasawa, pilyeto dayadot kwartana. Uray bakit, ako ri bete. Apay soday kung kunata, uray bakit no masulik at luwa. Nagkukude ay kumayet kita. I went good kumagat, good nagader. Alika pe magtibot-tibuke, kita kutun nakadakdake. Ay agagat na alumabaga, nakagagat akas laaba. Hindi mo kutun titantalong. Kayat kulan tay baklangem tay babaya bungangelan. Bakla Basta kulan nagulibet da. Gem tay babae nga bungangera, sigurado pa'y nga iskandalosa. Anang sabda, mangyay di karuba. I went kudem kumagat, kudem nagater. Ari kape magtipot-tibukin, itaen kutun nakadakdaken. Tayo kagat na alumabaga, nakagagatel akas laaba. Hindi mo kutun titaltalo. This is HBO Records, original. Upalala. Wow! I went kudem kumagat, kudem nagater. Ari kape magtibot-tibukin, itaen kutun nakadakdaken. Tayo kaganda alumabaga, nakagagatin akas laaba. Hindi mo kutun titatalo. Hindi mo kutun titatalo. Oh, kas bagay tayo maut. No sango Aramina. No likod Amanda Page. Wow, palala. Ano na ka? No pasikig sika kasama man chay. Nakakaroon na pasigigan. No pasikig anan aling Junisha. Upalala. Kapaunemente. Biglang nabimag sa akin. Sikig nga rod. And yes, of course, happy watching to Madam Magda Yolanda Kalumpit. Nabandog ka na nga ito chay. Hamo nga ipamintlon may kanadig Monique Padilla. Panamit niya kasamang Josephine Virwis. Alright. And of course, hello to Sir Rodi Mamaklay. Good evening, everyone. Yes, good evening, sir. Happy watching. Yes, umay ka mo doon. Imay ni Dags Itatay, Aldaw. Kasama Yes, ko, di ba? kasamang Debyang may sapangar nga sunata. Away. Nga pagsalan ka na iti viewers na itatay ang Rabi E. Okay. Cover speech. Oh, tira. Hold me tight. Hold me tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, on your mind. Kiss me in the morning, a kiss me in the night. A kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight.
This is what you're gonna do. Kiss me, kiss me, kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me, kiss me, kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Alright. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Oh, hug me, darling, with all your might. Dududo ka magpagit kita niya kasamang Josephine nga viewers. Dududo man talaga, 11. Doa nga poste kasamang Josephine. Inya mo, tida pinakaringa talaga, tida mga kwa. Taga USA. Aglalo dagiti ada dita anak naganan Saudi Arabian. Taga anan sa medyo ini an bugayong ito Middle East nan. Ay Dubai. Dubai. Namet ti orasyon o kadidan. Sika kasamang an bugayong. Alapo. May kan. Abay, gragram sa ti imak na pag ginutad-gutad nga mini. Kenneth tatay. Apay nga tanga 2 eyes lat makita ka viewers kaya ni Ma'am Josephine. Uy nga rod. Sa nga pulo no kakada kami, ma'am. Sa nga puro pasaray awan. Aya, dadaman Carol. Karyo. Di mo ipilit. Noon ka iyusok. Kit nakaililit. Oh, na yan. Diba? Oh, girl, I'm but the fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. There will never be another, oh, some of you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, my sweetheart, no matter what to do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Oh, Dario, I am back. People infinity, darling, I'm not. They got puso. Oh, girl, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another. Cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what to do. Oh, Mario, I'm so in love with you.
young and you're so old. This my darling, I don't know. I don't care just what they say. Goes wherever I will go. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diane. Kiss like that when you hold me close. Oh my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh Diana, can't you say I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh my darling, oh my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh, don't you know I love you so? Only you can take my heart. Only you can take the part. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving me the chance. Hold me tight, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Up, guys! Happy watching, Juan Kenny Fernando at Juana. Isang cellphone pa lang ito, ano, sangwa lang kat, pero may pagkita na kita nakaluklok na yung bibig ko. Oras siya. And of course, I'll be watching Jerry Mario Asigo. And ang Madam Prisha Ilyane Barbosa. So long ago, there's a God before the sun. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it's a rainy, sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. This is HBO Records. Original. Yesterday, the days before, sun is gone and the rain is high. I know, and I wait for all my time, till forever on it goes to the sacrifices of I know. It can stop and wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain?
request time! Yes, ayun na dapat tinaduma-duma nga sunsunata nga para kada kayo nga 11 viewers na taming arabi. Natapanan yun! Nagsisinuksukan kayo sa muton! 11,000. 11,000 lang. Kapag isa ta do, nga makikita, basi Josephine Birwes. Alright. Okay, mag-ipahit din na dumaduma itat nga love songen. Nabanbandog ni Dibia nga nagkuyag-yagan. Dito tayo pala bigat at kuyag-yagan. Sika kwa. Sir Ann Bugayong, Sir Rogelio Asidaw, naimbagmad nga yung pinagbuy-buya kuya. Napananda nga tada, gito ikwa, tatao nga awan. When awan pulos rumuan. Awan da nga rod. Napanan yaon. Tamang ipay kami man din na dumaduma nga kwa itada love song. Digi jay kwa, nagkakapintas. Ag-request ka man si ka Ann. Bugayaw, ngayon ang tayo bitmi kada kami kurang nga pagbibingayan mi di jay. Pag isot nun lawas na makarwar kanton. Di nga man? Always positive. Yes, of course, sir, kuya, may kan. Tanong adanayon mi tito. Apay, ada ka kuya? Upalalang. Umay nakman, dumagdag sindi ka na. When, sir, umay kan. Thank you kuya for watching. Kailiw na kami matlang gaya mo na. Kuya. Ag-request ka, sir, kuya. Ano, tikat-tikat tayo. Bueno, mano. Ngayon sa sagot ko kay ni Kuyan. Awan, nalipatan mo to, no, na DJ nga sunatan. Request kayo man, guys. No, makadumi di agkanta. Uri, awan, baybayan na. Basta ag-gigas kayo na pa. Charot. Pagkakatawaan lang. Nga kanikanayin nga na kami sugsug kayo. Lumakay ka kuya, no kanayin ka na kami suot. Misuot ka lang aro doon. Nagamisuot pa ita, di ba, Bam? Ay, na. Made. Oh, ada din magdagadua. Happy 12 ay. Yes. 12,000 Thank you so much. All right. Okay. Awan pa'y tiyag request. Atay pa yan. Tagalatang ardiya sunatan. Amok na sinot ni Magdag. Ni Vice Pres. Palalaw. Ni Vice Pres Bebelin Duronyo. Iso naging 12,000. Gabutawan mga yat ag-request kasamang Debbie ken Tita Menchi. Ipaaya nila ta itinaduma-duma nga sunatay Sudan. And of course, hello guys. Kung na dito yung iba si Shelly Domingo. Dahil di man gardilokan song malinak. May labi, Madam Develyn Marcelo ko nana. Kaya't kung nga may tigaragak ni Debbie ladies ko na ni Sir Kuya. Amaway bayadan itatanti garagak ko. Agdeng-dengeg na habang nakapila kami ko na dito ni Tito Carlito. Tito Carlito. Kunakmet kanya, ana. Tito, violet, purple, ken blue kanyak Talo nga talaga. Pink pa inukanta. Black bueno anak kanya klatan camel. Tita B. Bueno sanyet camelo. Ben, orange siya black. Naligat mo kang marugitan. Nagkamali kayo. Awanti black. Pagpilpilian kayo lang din. Apa. Blue, purple, pink, bueno, green. Kunak lang arugutan yung mat kaya datang ako Siguro, duhan nga pomelo kanyak. Ay, green latan. Gray. Ay, gray? Gray. Tamok green. Kung nakini ma'am adorasyon, hi ma'am. Ada into church ko na dami. Aya? When, dito yung church ka na. Ala, agbuya kan to tanong ka malpas ti church mo ko na mga rod. Sa bagay alas. Anat kaya't yung kulay dita. Purple, Dito na blue, yung pomelo. green. Pink net. Ate. Ay, pink? Pink. Agpink, di ba? Bakit Pink. Alawan la. Okay, hindi nga rin sagot dito yung umunang request ni kasamang Ann Bugayong hindi Dubai. Dubai ya? Yes. Natanda arabi na ulit
sakit